Individualni plan terapije, samo ime govori da svaki pacijent, svaki čovjek dobiva s obzirom na njegovo stanje terapiju koja je samo primjerena za njega. Naravno, danas svi stavljaju težište na individualni pristup i na individualnu terapiju. Pa naravno, to je najnormalnija stvar da vi kad dođete kod doktora, da doktor sa vama priča, da vidi vašu situaciju, da se upoznate i da sistem, znači sve ukupno se donese odluka za vas koji je najbolji pristup i koje je najbolje rješenje za stanje konkretno kod stomatologa u vašim ustima. Individualni pristup mora biti prema svakom pacijentu i to je logično i normalno. Međutim, bez dolaska u ordinaciju, bez onog koraka koji ćete odlučiti vi da dođete u ordinaciju, da vas pogledamo u kompletu, znači od dijagnostike koju imamo do pregleda, pravog kliničkog pregleda, bez toga nema prave pravcate dijagnostike i svako ko kaže da to može napraviti telefonom, videom i sličnim stvarima, jednostavno ne ide.